Nimbad na oras yung manen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ibagang manteg paiso, Jonas. May papanitian niya, Mami. Nagsinubyan kayo ka din ken Eloisa. Nagkunaan niyo iti dayta. Anya ti kayat asaon, ti pa nagsarak yo. No ibagak asaan nan akayat. Gapo kada kayo. Anya, Gapo iti inaramid yu idi apanagid na dayumi. Saan na ko nakayat? nasayaat no kasta. Kat nilangan munik, ti pa may sab. Anyat inaramid mo. Tilang makunak, Mami. Saan nyo apilitan atil mo nagtibanag ajak matilmon? Tanya nga rodita. Ag-divorce kayo latakan ni Monique, nga oray no saan na kayat ni Eloisa, ti makisinubyan kan ka? Anyat mapasama kitibiyag mo. Saan da ko napagdanagan, Mami? Makamu ako nitibiyag ko. Tilang makunak, iho. Isardeng mo nga idildil tabagim, itiday jay nga Eloisa, ta di nakamat gaya man kayat. Kas itinakunak. Bay andaklatan, Mami. Amok mat tinasaya at kun saan para kanyak. Oh, No talaga di na kun kayat ni Eloisa. Awan maaramidag. Ngam agtali na udtulatan iti puso ni Eloisa. Nakasagana ka nung tilugan niyo kung ni Dawal, madam. sige. Sikapay lang ti makamo dito balay ito niyang mapanak iti opisina dahi di agraraman na konsihal kano. Ni ka di Councilor Eloisa, madam? Wan, salangadik man. Anya? Diyak magustuhan ti panagsarak daken Jonas. Ayun, madam. Nasa ukanyak ni Dawal, nakita yu da Eloisa ken senyorito iti may sa restaurant. Wan, kat sana ka mamati timbaga ni Jonas, asaan na kayat ni Eloisa. Ti makisinubyan ken kwa na. Nyalakit din ni Dunya Candida. Nalabas mo't latiguran ken Eloisa. No saan na akayat? Di baybayan na latan Kadnimot Jonas. Agalaalan samot ti panunot na. Ti dakas na dayta. Dua babae ti mapukaw na. Ti pudno ngay ayatan na. Adimatan mangayat ken kwa na. Ken ti saan na nga ay ayatan. Nga mangay ayat mat ken kwa na. Jak nang namaan ama sa nga ili kayo, Donya Candida. Anya ka diti may pay ko kada kayo? Nakalipat kan san, Apo Councilor. Anya ti kayat mo asawan? Ti ka di balance ko? Iti isublik kada kayo, Candida? Saan la dayta? Nalipatam titulagan asaan kayo ngagpakpakita. Ngam anyat inaramid yo. Awan ga po na di ka mabalinti agsubli, Donya Candida. Saan la ga dayta? Awan ti rumpa nga pagtangsit mo kanyak. Tano saan, aga po iti kwarta ngayon tenmikan ka, abayad ti panagayat mo kan Jonas, saan ka nakaadal? Dayta ka diti mayam dito Donya Candida? Ti mga pa kanya? Saan ka nga papaan, ibagbagaklaan ti pudno? Kanya ti kayat mo apagparangan ita? Iti pan nakisinarak mo kan ni Jonas. Kayat mo ngagsinubyan kayo, ha? Anya? Rayan niya pa itinagteng mo, wano nagunod mo ita. Sa anak pa'y lang o manugot ada kayo ti agasawa iti anak ko. Maawatam? Saan to Apulos? Uncle, saan ko nga amo no anya talaga tirik na ni Insan Eloisa? No maminsan, masipsiputak ang maimay-mayan. Anya? Jak amo no anya tiga po na. Ngam sipot di nagkita da ni Jonas. Ken naggapo ni Donya Candida iti opisina na nagsasawan na. Ay, nagdakasan.
Saan mat ka di adya nagsasawan na kano? Ngam impet ng kano ni Doña Candida. Nga uray anya pa tinagtangan ni Insan. Saan na pala nga kayat ni Insan para kini Jonas? Kunamit la nagkwapo la unay ang ti anak na. Ilakasan na kumaa. Una yun ta ilakasan, Uncle. Sumag. Masurunak. Isuda pa ikat kumanti. Napaw. Ngam ko na ni Insan, apulos nga awanan iti plano kan panunot na makasinubyan kan Jonas, Uncle. Saan ko abiangan daytan. Tabukod na arik na baraw. Awan mo't ngamin husto a panunot da dya, Jonas. Pasurot latta iti inana. Kan di na impakita ti panang supring na kendon niya kandida. Sa balay ti bagbagana iti aramid na. Uncle, Nalupoy, no talaga kumaadi na kayat ni Budeg. Apay ang nagpasulisaw, ket idi ibagada nga agkasardan. Saan man laang ang nagkadkad. isupay, No di ket talaga ang nalupoy ang lalakay. Kalpasan na. Ibaga na nga ay ayatin na ni Eloisa. Isuan na saya at mag. Ta saan daan nagkatuluyan ken Eloisa. Monique, abak mo pa yan na talaga ti mga opisina di ti opisina ni Insan Eloisa. Apay, saan mo kayat? Kayat ko iti kasta, kanayon ka makita. Kan mamingmingak ti kinapusaksak mo. Anyan, sobrang dayta palabog lito, ha? Ibagbagak lang ti pudno. Naggasat ko nakmanan ni Jonas. Angam, langgong mat. Saan ta napagsaritaan day di amo ko? Saan ko nasayangan din pa ay ko kankwa na nga ayat? Adi na inig ka ni tipatag. Well, matkat di Bilang ko lang napasa tinapalabas ni Jonas. Kat uligat tinaybagakan kan. Saan ako nagpalpalama iti hayat puno pang matag. Naaklon kun, tinagbanakan ti ayat ko kankwana. Sa bagay. Adda na ibagakanyak ni Councilor iti panagsarak da. Kat sa palakan ko ma, kasardinganan ni Jonas. Sapay kumaan, Monique. Kan nakita ka no pa ni Doña Candida. Wan nga rod. Sigurado. At tapon na nagkinaawatan manenda Jonas kan Councilor Eloisa. Ngam dakala bito ti kasta nga atap na no bilang. Amo, Monique. Naggasat at talaga ti ayaten. Ay, aday taka manin lito. Palpalok magam ti pusok. Podno ti bagbagak. Kumusta di ba nagsarita yo kan Councilor Eloisa, madam? Imparopak kan kuana. Nga urayan niya pa itinagunod na itan. San kulat tapaya kaya para kan Jonas. Naku na kanyak ni senyorito. Asaan men akayat ni Eloisa? Anyate mo. Amang ano ibagbaga na lang mo't data. Naitatisan ko nga mo. Ngam nalitay ni Jonas anang ibaga kanya. Wen, madam. Katimbagakan ko na, asaan nagtangsi-tangsi. Tano saan nagapoy ti inted mi, kin ni Mayor Solomon, kan kwa na idi akwarta. Ngay isot dinastos na anagadal, saan na nagtag, ti agdama posisyon na. Wan makiti. Ngam kasano daytan, madam. Agkagayaman matanda mo ni kan Eloisa. Katpat kya, ngawan maramidan ni Mayor Solomon iti daytan. May samot na jadang nga. Nakainagaw na iti ayat ni Jonas. Ita, gayam nakit din. Kita mangan. Numakitipon to pa'y kit din ni Eloisa kada Mayor Solomon. Anya ti kayat mo asawan daw? Nasitag man ang eleksyon, madam. Ang mga numakikadwa na Eloisa kada Mayor Solomon. Katnukas tati papasama. Dakal tinamnama ang mga baklata ni Eloisa. Kasta tinapanunot ti anak mo iti bunya, kumpadre Gonzalo. Wen, tangay aglaster makonita, agkandidato kanumot ni Monek para konsyal.
Wen, kumpadre. Sige, sige. Pagsaritaan tanto ano saya dayta. Sige. Bye. Wah, talaga ati sidido ti anak ko ako mandidato. Kat palugodak. Mabalin ba? Ngay sunto ti sumukat kanya. Nugayan, ang mapabaro ti munisipyo. Ano pala iti ini? Kat nagdakal rin maklawa. Damag ko di kano Councilor Eloisa. Yakin proposal iti data. At inaprobaran di konseho municipal. Kanindawatan rin di pundo di Malacanang. Ore kano ti merkado publiko. Masukatan kan mapalawa. Anyang natatimak ko na ni Doña Candida numaman na dagito ay panaglopos ti Iliasan Mariano. Ket kang donanan ni Councilor Eloisa takin gakat. Siguradong aglibi man ang day di habakat. Anya kumaita dawal. Saadak nga interesado. San kayo ka di maragsakan? Taglupos si San Mariano, madam. Awan bibiyang ko, nga man ti pagbanagan na. Awan mat maganap ko dita. Sa bagay. Murag balin akakurapayang nga ilit ni San Mariano. Anya kumati, nasa kitabakrang nyo. Gusto ka dawal. Ket baknang kayo, met. Uray san kayo ngagbayang dito gusto apis. Anya kuma. Anya Ken kita. oray san kayo ang mga aliti business permit yo. Ket mabalin madlata sa na yan. Dawal. Ngagbalin ko maapondo tili. No mga ala kayo mo iti business permit. Ket awan na tabibiyang nyo. Rugyan na ka di madan dawal. Ah, Nakasal kayo, madam. Tagayim yun ni Mayor Solomon. Ngam kasi tinako na. Inton saan ang iso ti Mayor? Maaramid yung tupay nga ta, tikas ta. San ko amamatan ni Mamam Jonas? Napan pinagsasawan mat jay tao piman. Saan na husto ti panagpampanunot ni Mami dawal? Naimbag, tahambal at damad ni Eloisa. No sa bali lang kat pinaulod na ni madam a pinaruan iti opisina na. Awan san lugar iti kaunggan na, ti agpakumbaba. Gapotabak nang nangatula una iti pride na. May tugot na ayaday ta kinabaknang na inton matay dawal? May dugod na. Oh, kasano kuma? Apa-apa may di kwarta tilungon na. Anya, kinabagtit mo't dayta na. Nga mabalin di ka sa. So, saan ako study ko nada? May tugot na aya di kinabaknang natay tao abaknang inton matay nga ure kusing. Bidon na ita, Jonas. Awan pa'y napuuta kakasta dawal. Adapay dagiti ko nada mangipasurot da iti alahas si Janatay. Ikabil da iti lungon na. Ngam, isumat ti takawon dagiti berkog. Yun lang. Baketan ni Mami. Kuma, agarami dan itinasayaan. Di ore man kit di idonar na kadagiti nagduduma apas dek kaasi. Kuma, ngumawan. San naakayat amaksayan ti kinabaknang. Ngadakin ko na. San nasumardang agpababaknang. Ket ti dakas na dawal. Amang ano na sumok na payin agraman illegal apang wartaan. Haniya. Ibagam man ti pudno dawal. Adda ka di illegal apang wartaan ni Mami. Awan amok, Jonas. Ngamin, kasla narigat apat yan. Ano dagiti lang agdamaan negosyo na ita, ti pamastrakan na. Saan anak kapapapati? San ka di nga damat negosyo yoy, Amerika? Wan, Di dyan di pagtataudan, ti daduma kinabaknang yo. sigurado kay ti dayta, Mr. O?
Oh, sige, good. Awan pare ko titibayad. Nga masapol awan sa bali ang makaambo iti daytoy adil ta. May parit nga agas dayta. Laglagi pa anadag sentidusa ti matiliwan iti kasta negosyo. Oh, sige. Bye. Ay, dakal man na napira. Ti ako pa kiti dayjay. Talaga asahan na malaptan. Ti adadapay panagbaknang ko. Siyakton ti kabaknaga di ti dayto lugar. Uray da Don Gonzalo ken Mayor Solomon. Sandak to na maartapan pay. Isuha na bilbilagak to ba den? Talagang awan nga ron makartap ka na kayo, madam. Wan dawal. Gapu iti kinabaknang ko, maaramid ko ti anya pa da kayat ko. Iso nga iti sumaruno nga eleksyon, ag kandidato ton. Labanak da jay nga iloy sa iti anyaban atakam apagtarayan na. Kina mayor man, wano kina bisi mayor. Anya, isa na ni Don Gonzalo ti labanan niyo. Saanen? Ni Eloisa? Ipakita ganwa na dinak pala ang kabailaan na labanan. Sa bagay, napigsa ti damag nga iso kano ti katandam ni Bisi Mayor Gonzalo. Nga iso ti sumukat kan Mayor Solomon. Awan bibiyang ko iti dayta dawal. Uray tumaray a mayor ni Gonzalo. Tano siyak ti Bisi Mayor, nalakalaang ti panagbalin konto a mayor. Kasano, madam? Di patayan ni Don Gonzalo. Tapos siyak ti automatic ang mayor. Oh. Anya, kasta ti panggabi, madam? Wan! Kat no saan nyo akabalan ngay patungpal ti kayat ko? Manangdanak iti napagkala na hard killer ang mga ramid iti daytak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagparatak nga aglabas na kiti aldaw, papa. Nalpasan ti kabarbaro abalay ti ili. Waniha. Ket gaputa na aramid dayta under my administration. Siyag ti kang runaan amay daydayaw. Ngam saan mo't amay liba kagakat ni Councilor Eloisa? Wen, kastamutan ti kabarbaro Amerikado publiko. Manam na mamalpas sakbay ti eleksyon. Adun tinagapuanan ni Councilor Eloisa iti lasot tinakurang pay at talo atawen na panagtakam na. Ang amom ka din, waan niya tinapagsaritaan may kini kumpadre Gonzalo aninong mo. Anya dita, papa? Kasarita mi ti posible ang makabalubal ni ninong mo kas mayor. Tasanaan ngay tuloy ti banggap na. Umanunggot nga ta? Abay ka din na saan? Tagparang to nga ano po ni ninong mo iti kinamayor, iha. Oh, nagsayatin naman nugot lakit di. Kan kasarita mi mat, ako mapengen ni Eloisa kada kami iti partido. Oh, mayat lakit di. Ang kandidato ni Eloisa kas Bisi Mayor, kat ni ninong mo mat ti kinamayor. May saakto ka dagiti kandidato mat para konsihal, papa. Waniha, kasta ti aramidin tayo. Nga ba't na bukal minaplano iti partido? Anya mat dayta, papa. Oh, sika lang ti makamoy ti dayta. Ibagakin ka ngamsan mo nga ibagbaga iti oray as sino man. Inauguration gaya man ti baraw a municipal hall when no balay ti ilay intun lunays baraw. Wan nga rod, Uncle. Kaya eleksyon manan iti umay amayaw. Wan nga rod, Uncle. Napartak nga aglabas ti aldaw.
Ay, kunana ni insan mo nga Eloisa, ama inaguraran met ti public market sakpay ti eleksyon. Agdakkel dagita ang nagapuanan ni insan. Ta iso ti kang runaan nga akin gakat iti dayta, Uncle. Ket ibagbagada, kumandidato ka noon, abi si Mayor. Isumot ti ko na kanyak ni Monique, Uncle. Ta iso ti kayat da Mayor Solomon, ken bi si Mayor Gonzalo, ang makatandem natin na uday. Kasla makitkita kung ti inga nga to da insan Eloisa ken insan Sheila, Uncle. Oh, ay oray siyak, kasla tagtagainap mat, makitkita matan. Kan may sa, agkandidato mat ni Monique, kas konsehal. Ay, sigurado lakit day nga ag number 1 baraw. Nalawag kang kan ti amin, Moniki, ha? Mabalin ka di, ti kasta, papa. Wan. At damay tada tiyempo para iti makungkon na a substitution ti candidate. Ngam, ilas minute tayo. Tapno saan ang makapagtignay dagiti kalaban. Oh. Lakay kamin kaninong mo iti politika. Ang moment ti mapaspasama, ken lakayan ni ninong mo. Kaya't dagiti anak na sumarden iti politika. Oh, kaya't naasawan papa. Ninto Eloisa ti kandidato ti partido tayo, kas mayor. Katsak to mati vice mayor. Ah, husto iha. Ikas ano, agkurang to ti line up tayo ti kinakonsyan. Bayamon, sana barikod na ita. Wow, nagpintas ng strategy. Natural. Anya ko matisir-sirbi ti kinabayag ko ni ti politika kunakmanan. No saan ko nga ramatan dagita at taktika. Kat ni nga ta doon niya kandida. Awan nga ta ti plano na kandidato, papa. Bayam lata. Kat kandidato ni Eloisa para vice mayor. Kat kandidato mat ni Doña Candida. Ay sigurado akin na vice mayor matipagtarayan na. Kat inton aramiden tayo ti kunayo at taktika. Maulawan nating tingat aldaw. Wana, tada kayon to ti agbalo balitikin na vice mayor ken Doña Candida. Kat nukas tanto ti mapasamak, papa. Masigurado agbasawang dayjay. Kat abangan no agaramid tupay iti dakas. Pagtignayin mi matken kumpadre Gonzalo ti tao mi. Tapno saan ang makapagtignay ti dakas ni Doña Candida. Papa, Ganda kami ti makamoy ti dayta iha. Awan rumbeng nga pagdanagam. Kasta man ti makitkita mi asenaryo, Uncle. Ay, adada nagkaulitaw. Ipalubos nga ta ni Doña Candida. Adumtang iti kasta apuntaw ni Eloisa. Awan maaramidan na, Uncle. Amangan daw agkandidato mat kas bisi mayor ni Doña Candida. Talabanan na ti kasinsinbaw. Ket di tamat nga agaramid dayjay abakat iti dakas. No agkaduan tundain san Eloisa ken da mayor. Nangruna no kadwada pay ni Monique. Saan dalaki di nga ipalubos nga adda dagiti saan anasaya at mapasamak, Uncle. Ang nabilag ni Doña Candida baraw. Damag ko nga ado ti pasurot na. Adu ti tao ni Mayor Solomon, Uncle. Agraman kan di si Mayor Gonzalo. Ay, Uncle, italag tayo latan iti apo ti amin. Isu ti mang salwad kan insan Eloisa. awan parikot kanyak dawal. Ure ag solo ak, wano independent. Saan ko kasapulan ti kadwak? Madam, Wan ba't? Ada kwartak. Kano mga laki ti kadwak, iso pa'y kay gasgastusak. agpaisoreta madam. No kayat ko, ado ti baki kadwak kanyak. Gama mo katilang kwartak, tuwit lang tikit tabanda.
Managing bubukod. Awan, madam. Awan, madam. Ado kayo atao. Iso ata kayo, tiyag tignay. No problem, madam. Ngam ti mang mangag may asayang gosang. Ni kanon samat konsyal Eloisa ti katandem ni Besi Mayor Gonzalo akas Vice Mayor na. Uray pa'y. Uray pa'y asino ti makatandem na kananya posisyon ti pagtarayan na kunak manendawal. Kaalaban naklata. Adado ti kwartak nga misuda. Sandak akabalan. Pagtignayak ti kinabak ng ko uray anya pamuspusan. Tapos siya ti magabak kontra kan ni Eloisa. Nagpartak nga aglabas ti aldawan niya, Uncle. Ay, wen nga raw. Eleksyon manan. Pinagpipilan iti kandidatura intun bigat. Kalpasan na, mangrugin ti kampanya. Ay, nakasarita ka numuddan ni kasinsin mau. Ti sigaw na kapartido na. Nawatan damag. Makikadwan kada Mayor Sulumaw. Ne, nagsaya atin. Nakunana nga awan sa payan ti patarayan da abi si Mayor da. Anya? Isumag ti kunada. Ta sigurado ka na ang mga bakan ti kasinsin mau. Ne, unopposed nga rod abi si Mayor ni Insan. Ay sus, anya na nagsaya at adamag no kasta. Ay, wen nga raw. Ken ada pa'y gayam tay ibagbagana nga award na amaala intun lunas. Wen, Uncle. Iso ti may sa kanagiti 10 outstanding councilor iti entero a probinsya. Awanan kasi nanudan, Papa. Kuyo, ganda kumaintong bigat. Amang ipila iti kandidaturak para konsyal. Wani ha. Saan ka ngagdanag? Sang kamay sa tayo amapan. At dapat sayang gusan, tumaray ka nga si Mayor Doña Candida. Bayam lang. Makigtot danto ko nakamanan. Talaga kalambaanan na ni Eloisa. Timo lang nga talaga tigura na kinkwana. Ngam na pananotin, Papa. Awan magpaso ni Eloisa kinkwana. Wan mat? Ngam ti amok dita. Agatap day jay. Nga daman ng relasyon na Jonas ka ni Eloisa. Gapo, iti panagsarak day ti day di Arabi. Apan nakakita da kinkwana. Ngam, iha, puno nga tangawan, amang ano'y limlimod dalangkin ka. Awanan, Papa. Awan ti relasyon dan. Kat patya ka na po ni Eloisa kadagit imbaga na kanya. Nasaya at no kasta. Nagsapata kanya ni Eloisa. Nga awanan ti plano na makisinumlian ka ni Jonas. Nadismayaan namin pinsan ka ni Jonas. Nalpasan, madam. Nakapila kayo kat mauray langan amang rugi ti kampanya. Wan, katsubyam dagiti naayabak idi a kapitanis. Tagme meeting kami. Wan, madam. Ikakida iti kalagatan basta suportaran dak. Kasari tayo ida, madam. Wan, katulitan. Awan parikot may papan iti gastusak. Nang runa, kat adaman ng dumte nga kargamento apagliksaba kiti kalagatan. Nagipila kayo gayam ngagpaiso. Iti kandidatura yo kas Vice Mayor, Mami. Wan, iho. Kat kayat ko suportaran dak. Imbisa da dyan nga Eloisa. Kita man. No sa dinot pagpatingan ti kon kunada kinalatak da. Talaga atim mo lang tiguray kun kwana. Talaga? Katuray anyat papaspasabak, Jonas. Saan ko ngay palubos nga abakan nak? Tilang makunak, Mami. Saan nyo ko maagandatan a pagaramidan iti dakas? Apay ka sa tikunab. Gapo, tamakalaban nyo iti kinabisi Mayor. At apon dalakit di, ada kayo ti agaramid no bilang. Di nakman pakpakaw na nabubuisitan. Mami. Amok teraramidat katim ako na. Uray gumastusak iti dakal. Basta mga bakak. Kat amok awan pulos panangabak kanyak dahi jaya mamirmiraot.
Kastapay lang ti ibagayo kan kuana. Wan! At sana makapagpanakal kanya. Taarig na siya tinang paadal kan kuana. Anya? Da kayo? Katuan! Diyay ginastos dadagadal kat naggapo kanya. Asino, dagiti demteng asa nga ili ni Madam Dawal. Dagiti kapitanes ti barangay. Limlimata ba? Wen, dandan ni binaga kami na kapitan dito sa San Mariano. Ngumiso damat lang ti May. Kasta ka de? Kaya't ni Madam makidawan ti suportada king kuana. Aywan! Ay, asino, di talaga ang makalaban ni Madam iti kinabisi mayo. Ti best friend mo. Anya? Ni Councilor Eloisa di makalaban na? Wen, Ay, sus! Talagamot ni Madam. wen to niyang timangken na talaga tigura na. Kas iti na'y bagbagakon. Anya na unay ti kinagura na kin Eloisa aya. Kat awan mat basol nga na panunutan. Talaga mat ngawan. Ang amawan to niyang. Uray nga tabak ng amin ni Madam tibak nang na. Panagkunakit san nang abakan ni Councilor Eloisa iti kinabisi mayor. Nga ta? Wen, putem ti kuna. Kita malangin na. Nadaman mang suportaken kwa na kadagiti kapitan ti barangay. Kwarta talaing ti kayadda. Pinakwarta ni Madam. Iya? Kenwais itan dagiti butante. Nagatang ka man iti butos. Awaten da. Ngamsan met lang asika ti butosan da. All is done, Papa. Wen, Riha. Nakitak mo ti Jenny Doña Candida. Sigon kandawel, taisot kinasaritak. Impay-payso ni Doña Candida ti nagkandidato para vice mayor. Bayam lang. Tiya muna kat ni Eloisa talaga ti makalaban na. Nga makigtutulangan no dandanin eleksyon. Tas siya gayam ti makalaban na. Wania. Kasi tinaybaga. Ag last minute tayo, amang ipilay ti substitution candidate. Iti kinamayor kan vice mayor. Papa, Mamuan na tuman, naladawan tanalpasan ti deadline iti substitution. anyang tumatatirami din na, Papa. Padanan tayo tinarugit nga dang na. Amok nga aramiden amin ni Doña Candida nga uray kay papanan ti panagaramid na iti dakas. Nga uray kay papanan, ti panagbalin na kriminal. Kasta ka di, Papa? Hindi pa lang nga ibagbagak. Alsan mo na ingam-am mo ni Doña Candida. Apay di yun linapdan, kat agkayam kayo matidi, Papa. Puno. Ngam sa anak ang makapagtukyad, taisot kadaklan ti may papaay akam pinfan ko. Nga nga ti katukad day ta, Papa. Ti panang kalubyo kadag iti illegal nga aramid na? Kasta ka di? Munig. Nakayawat lang din ang ibaga kanyak. Asaan ko pa'y unay kam mo ni Doña Candida? Kat da kayo tinakam mo. So, kaya't nasawan. Ato ti amuyo, asaan na nasaya at nga aramid na. Ngayon, kinalkaluban yung ata. Kasta ka di, Papa? No, ide ka duwan. Ngam naamiris ko. Ngawan maganap ko nagtultuloy latang at dakiti bilag ni Doña Candida. Papa, Kasi tinakunakin ka. Ramidak amin ita kabalak. Tapno na dalo sinagan ko. Nang runa iti administrasyon ko. Iti panagiksit ko iti dakam. kat no bilang. Nakasaka na kayo kadi amang ibutaktak ka nagsaksi kontra kadagiti madi nga aramid ni Doña Candida? Aniya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Oh, Jack naman na madanon ko dito napintas ng incoming counselor ah. Uy, unay mo dito na panangidaya mo kanyak, Sir Lito. Pudnumat, Madam Counselor. Mamati akto lang atakan kay ti ibagbagam na napintasan. Oh, pudnumat ah. Asino kumati mangibaga, asaan ka napintas? Kadisnugek. Anya, kumabil ka talaga, gapulang iti dayta. Wen, ibagam no asino ti mangibaga ti kasta. Ay na, Sir Lito. Napudno ti kinunama napintasak, saan dak ko man nga inyula. Anya? Saan ka ti abot no ti kinunak? Napudno napintasak, apay aro da di nakayat ni Jonas. Bay amon da abagtit. Anya, pagtit ko nang kinkwana. Ha? Sorry ah. Nagsawak mo ti Madi kontra iti labs mo. Uy, correction. No, idi wan. Ngam na ita, saanen. Anya? Wan. Sinayang ko lang, ti panagayat ko kanikwana. Apay ang magkapumpungtak kayo, madam. Kapampanaw laang, dagiti sa nga iliyaw. Asino kumati sana masuron no maluksaw ket nagado a kapitan iti San Mariano limlimakit din timbay. Ay, kasday ka di. Isugayam ti kinaluksaw yaw. Awan maya tamang suporta kanyak. Kasta ka diti kaya tasawan ket dayjay nga Eloisa ti suportaran da. Siguro Oh, nga makita da. Inton siya kun ti mayor. Saan ko apagbalik sa dagiti Mayor, kunayo, madam. Nay, kunak manok kinabisi mayor ti pagtarayan niyaw. Wan, ngam saan ka na naunton tuyag? Abangan no si katipagdasalan ti pungtot ko ket matong pakapay. Sorry madam. Rumarak, ayan ni Dawal. Adamot ita iji garahe, madam. Ibagang nga irwar na tilugan, tada papanan me. Sa dino ka niti babanan tayo, madam. Ije bodega, kasarita kayo amin. Kalpasan da, data timapan kadagiti amin na barangay hall, lagiti kapitan, adi may ije balay. Madam, Siya ka mismo ti dumanon kadakwada. nga mga kasanon, nagkadkadalat na amang suporta kada kayo. Agbabawi dan to, Kanya, nalpasan ti plano san kadi. No syakton ti Vice Mayor, likidaan tayo ni Don Gonzalo no isuntok ti mga baka mayor. At sa uday ta, automatic ka siyak ti magsukat ken kwa na mayor, babaan ti succession. mayat, madam. O sarik ti kwartak kunak man en Dawal. Katap na saan kayo amay ramraman. Manang danak ka na ginaputla na hard killer amang patay ito ken ni Gonzalo. Parag ko na kangkel, awan ron mga pagdanagan, wano pagamkan tayo. Suportado da Mayor Solomon kan si Mayor Gonzalo ni Insan Eloisa. Ay, sapay la barok. Dani Doña Candida, tikang ronaan ang makalaban na. Bayan nyo lang, Uncle. Ay, naimbag do, amo na ti lumaban iti patas dayjay. Uncle, Ay, makitambag, sinapasamak iday, saan kaday. ha? Inusan na ti kwartana, tapno matong palaang ti kayat na apanagsinad a Jonas ken Eloisa. Ay, hindi talang ti parikot, Uncle. Ang no agatang iti botos, makaamumot na nagati butante Kasi itinakunak, wise itan nagati butante. Alaan da ngagpaiso ti kwartam, ngem saan asikat ibotos da, no saan da kakayat. Ay, saan laang aday ti pagdanagak baraok. Ay, kasanaw, do makapanudot pa iti dakdakas. Nang rona do umararos to, iti botaws, wano maabak kunatayo manlaang. Kas itinakunak, Uncle, saan abaybay ang da Mayor Solomon ni Insan Eloisa. Adda na sa ukanyat ni Monique, talaga akayat dalauna di Mayor Solomon nga agbalin abisi Mayor ni Insan Eloisa. Ay, kat nasaya at ano kasta baraw. Ket adda kanong plano da, ngayon ton aggibusan ti panagtakam ni Don Gonzalo, ni Insan Eloisa ti Yendor Soda, Uncle. Nakadesign kayo gahaman iti tarpolinan. Awan, ada pang single, ada matay si bubukal apartito. Agpaaramid kayo kadi pa iti jingle yo? Ay, katuan
Adda nagaramid. Dagiti mo't lang nagaramid iti para kada papa. Uray iti tarpulin. Wan. Kat nagaduti donors ni Councilor Eloisa. Nakigtot kami nga rod. Nagaroon na kadagiti nagduduma a livelihood projects kan organization. Wan. Dagi jaya nagitay natultulungan tayo. Dagiti nagduduma pa yung organizations Dagiti tricyclean, dagiti organisasyon, dagiti farmers, dagiti mangalap, kanda duma pa Wan. Kat oray siguro pagtignayan ni Doña Candidati Quartana? Saan na nga ba ni Councilor Eloisa? Di na alam mo Ang wise matkit din dagiti butante ita. Gusto ta kinunam. Ang adaman damagag. Anya ka diti panagkunam. Iti anya? Idi na pan nga eleksyon when no damo ni insan ti agkandidato. Full support ni Jonas. Ita kandidato mati na. Sino nga tati suportaran na? Oh, wala niya. Suportaran na nga tape ni insan? Well, dahita ti saan ko nga mo. Yung uray saan na suportaran ni Councilor Eloisa? Patsya ka mga baklata. Malaksid no at dadagdag bawas. Saan da maaramid day ka? Gapu taado ti kakadwa tayo nga agpapan kadagiti mamaestra. Kasano madam? Anya di palagkunayo ti maestra pa kapitan na nagkasalita tayo. Naritnak, marmaratam na yan nakisarsarita kanyak. Nakasarsarita ti maestra kagawad da madam. Kat, anyat ko na. Die hard ka na pasorot ide ni Mayor Solomon ida. Ket ti partido dati suportaran da. Salbag, nga oray pamulmulag to iday ti kwarta. Saad da katangag baliw? Naidatisan ko nga mo. Kasi tinakunak tawal. Dakal, ti maramidan ti kwarta iti panawon, ti kampanya, wano basing kawal. Wan mat ka diya. Apay, panagkunam ka di, kat nangababak iti ni Mayor Solomon no saan kami naggatang iti botos. Madam. Kanadanayon na pangbutbutan. Katamo na niya't pamayan nyo. Anya madam. Santo, basta iraman iti baluta nga yawat dagiti tao. Isuksukyo iti bungang ati paltok. Mawata mo, tikat kasawan, dawal. Anya ti banag ti panagpasurvey o kumpadre. Anya? Ato ti magiduron kani Loisa nga agmayor kuma ta ubing bay. Kanadong tinagabuanan na kas konsyal. Kasta ka ni kumpadre. Asan ka ngagdanag? Pasat na ti plano tayo. Wan, kumpadre. Agmulagat tulakit din ni Doña Candidano saan na ni Loisa ti makalaban na di kinabisi mayor. No di kat ni Munik. Magkakatawag lang, kumpadre. Sige. Baliwan tanto ti agsarita. Bye. Talaga napigsa ni Loisa. Kat ni Doña Candida. Awanton ti maramidan na. No ni Munik ti makalaban na iti kinabisi mayor. Dahita ti resulta ti pre-election survey, friend. Nagsayaan mo kasta? Katamong kadi? Agpada ti kaya tasawan dagiti tao. Agparehas ka iti botos ka ni Ninong Gonzalo iti kinamayor. Kan si Kamot ti leading iti kinabisi mayor. Wow! Ken, si Kamot ti leading iti kinakonsehal. Ken, run away iti sumarsarunugan ka. Kaya asawan tayo ta? Binitibit na ti kinamayor pailaan ni Papa. Oh, right, friend. Kan, dakkel ti isusurot mo. No, ada papapanan mi. Ta, mayam ammo ka kadakwada, asika ti anak ni Mayor. Ayan, awan tanggap ko pa yung nga kandidato. Uwen nga, Rod. Awan natakdakamat mo kanya. Talagang awan plano kidi. Kadagiti langan, yamin, ag last term ni Papa. Isa na panonot kumot timang padas sa sombra kitik politika. Ket, sure win ka mat, Monique. Masiguradok ba ita, friend? Sapay lang ko, ma friend. Kat pa-check,
Adon to ti makigtot. Kang runaan ni Doña Candida. Wen nga rod, kat makita lata tinalaos ang kura na ka. Anya? Ang kasam dayta? Linabanan na kay ti kina Vice Mayor. Iso nga rod medyo alanganan nak, friend. Takal ti maaramidan ti kwartana. Ipagpambanakal na dayta. Ket panagkita na, magatang na amin abanag. Kastama iti karbengan dagiti botante, amang pili iti kayat da leader. Wenno mangibagi kadakwada. Ay, basta. Ituloy tayo latta dagiti mapagtutulakan nga ramidan tayo, friend. Kat itapay laang, ipagbagakon kan ka. Adon to ti makigtot, nang ronakan ka. Anya? Wen, kang runaan ni Doña Candida. Ang mga naisunto pa'y kitdi, ipakaatakyan na. Muni, so relax ka lang, friend. Uray po utam ti kinunak. Makigtot to ti si Bubukala San Mariano, iti saan danam namaan ang mapasamat. Anyat malag ko na madam. Nakita yung ti survey. Wan, ngaman niya kumano kasta ti resulta. Kasi tinakunak dawal. Pagtignayag ti kwarta. Sa bagay. Nakal di maramidan di birak no panahon ti eleksyon. Weno basing kawal madam. Wan, kat no dihado aklata. Aramid ti baudi apamuspusan. Nganya madam. Idapan ni Eloisa. Anya. Angam. No kasati ramidan nyo. Nakayo ti kang runaan na maatakap. Bayam nga gatap dalan. Awan tumatlat banagan da. Tanadalos ti maiwayat. Dakay lata madam. Angam. Gabanya. Saan mo kanya kanunungan ti plano? Ha? Dawal? Awan rumba nga pagdanagam, Councilor Eloisa, iya. Mayor, baknang ni Doña Candida. Katamok nga ramidan na amin nakabailan na. Tapno iso ti mga habak akas, busy Mayor. Agtalag ka kumakada kami. Ituloy yun lang tagkampanya. When, Mayor? Nga maganad kayo. Saan kayo ngagpagpakarabi? Mayor. Saan tayo lang nga mo dagiti dumdang nga barikot wino aberya? Okay, maawatan kayo, Mayor. No bay kasta saan kayo magdanag tanot gwardyayo? Ato ti tao, nang runa ka dagiti pangangayan nyo iti meeting. Agyaman ako na itisuportayo, Mayor. Awa, nanyaman na iya. Kaya't milang kan kumpadre Gonzalo. Asan ngagtinag iti madagiti awan pa nang isakit na ti Ili San Mariano. Wen, Councilor, ibagakin ka. Surewin kan. Awan maramidan ni Doña Candida. Mayor. Itapay lang ibagbagakon king ka. Ato ti makigtot kadagiti masukat ngal daw. Anya. Ala. Tilang maudi nga ibagak. Relax ka lang, okay? O, sige. Bye. San lang mo nga miniloy siya ti talaga plano mi kan kumpadre Gonzalo. Kat patyek nga oray so kat makigtot to. Adupay lang tisan nga mo dagiti kabarbaro a politiko nga estratehiya tapno abaken da dagiti kalaban da. Asa narasken nga garami diti kinadamsak. Awagang ni kumpadre Gonzalo. At dati na batag nga ibagakken ko na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Day tatisan ko ang maawatan insan. Uray ni Monique. Kasdyan madlaan ti kunana. Basta, awan lakit di tidakas nga ramidan da. Bayan mo lata ita. Sa bagay mo't kit di insan. Ngam nikit di Doña Candida ti siputan tayo. Tama no niya kit di ti iwayat ng adang nang runak at ada resulta ti survey. Ama no niya kit di ti mapanunot ng ramidan kontraken ka.
Nagkarimot ket di da mayor, a protektaran dak iti husto insan. Ay, nasayaan Ken uray dagiti sigod nakikaduak a partido iti napalabas, siyak ti suportaran da insan. Bilibak nga rod, saan da pa yan nang ipatakder iti kandidato da? Para bisi mayor. Wen nga rod, tasyak la kanun ti suportaran da insan. Kan awan kalaban ni bisi mayor Gonzalo iti kinamayor. Wen adamot ngamin talaga kasta. Ada dagiti lugar nga awan kalaban dagiti daduma a kandidato iti kinamayor kas kada kinagobernador. Nangruna no napintas ti gapuanan da kadagiti panagtugaw da. Ay, uwan nga rod insan. Alakit, urayan tayo latan ha. Noon niya ti addang da Mayor Solomon insan. Uwan, ni nga ta Jonas, suportaran na kapay nga ta kat kandidato mo ti inana. Diya ka mo insan. Nasaysaya at no sanan. Tapno awan ising-singir nanto kanya. Pagyamanan tayo latan. No, anya tinamnamaan da pagsayaatan tayo. Nang runakan ka, anak kao. Agtalagak matkiti kada Mayor Solomon. Nangrunakat. Kadwa ni Monique, tatang. Ewan nasaya at nukasta. Sanak mat nga tanga irubo. Ngam, nubilang man kasta. Awanan mapalin ko, tang. Ay, uwan matkit di Sa bagay, sipod nagkadwa kami kan Monique. Nariknak nga awan panagin ko kunana. Nasaya at nukasta anak ko. Hanggang ni Doña Candida. Aging gaita. Saan pa'y anapunas tigura na ka? Iso nga rod nga uray na sakit man kanyak, tinay. Panagsinami ka ni Jonas. Ikarigatak la amin nga awatan. Asaan ada kami tinaikari di tunggal maysa, tatang. Anak. Jakilibak, tao aklaan nga adaan rik na amasaktan. Ngam, numaminsan, naskan mat ti panagsakripisyo para iti panagulimag ti sabali. Kasano nga ita, senyorito? Sino nga iti suportaram kadamadam kan Eloisa? Ha? Ang natural ni madam Nakaikad nga konton niyang. Anya? Mapanaklangan ni Amerika. Anya? Awan suportar kadakwada. Tapno awan pakabasulak. Senyorito. Awanak inton elections. Mabalin nga agsubliak tulangan numalpas. Ha? Ang sakbaya pumanawag. Kaya't ko akasarita pa'y maminsan ni Eloisa. Kaasimat ni Jonas. Awan pulos waya-wayana. Anya jay ko nana. Kasarita na pa'y maminsan ni Eloisa sakbay apumanaw. Anya kumapay ti bagana. Nimot mada. Kasla di na anak ni Jonas. Di na payla papusuyan ni Jonas amang surot mat iti pakaragsakan na. Nagasat kiti na nasingpet ni Jonas. Saan akas kadagiti daddo mga anak? Ano saan mo amay ti kayat da? Kat aglo ko wino agrebelde da. Agdaawag ko. Nimot kayam Eloisa. Ay sus, nakalagip man tigayam ko. Hello, Counselor! Agyaman na, tanalagip nak nga inawagan. Apay, saan mo ka di akayaton yan? Ay, kayat ko Apay kit din asaan. Maragsakan naklaunay, pauray. Nakangat-ngato kat di naklata nalipatan. Oh, apay kiti na malipatan ka. Saan to apulos ton yan? Uray ko naman ang aton ti ayan ko. Nakapatdikak pay laeng iti daga.
Wow ha! Kaya't ka na nga kumustahan. Tadyak kaya't ngay bagaman nakalipat akon. Saan mat? Maawata. Tamok nga adot pakakumikumam apo kon si Hala. Anyan? Eloy Salatan. Anya kita konsehala ditan? Isumat. Ay, katsi ka. Kumusta matan? Ano? Talaga nalauslat na tigura ni Madam Ken ka. Anya? Ti pananglaban na kan ka iti kinabisi mayor ti pamanat na. Bay amlat tanton yang. Karbangan na dayta. Tauray asino, basta butante, ken kwalipikado, mabalin na latta ti ag kandidato. Wan, nakadidilaw ag gura na kan ka. Iso nga inharabid na ti kasday. Kas na ko na yang, bay amlatan. Awan pre, uray kasanot kinabak ng nano saan taa kaya. Awan maramidan na. Wan kiti ah. O sige, tunyang ha, baliwan tantumanan. Ayun ah. Wen kaya, kamusta man to ni Mr. Mercado? Mr. Mercado? Jonas, di kaya ko sa wen. Amok pa yan no ayan na. Simrap itay iti kwarto na. Nakalidlitay tilangana. Kasta ka di. Ngam na ko na kanyak. Mapan kanulaangan iti Amerika. Ngam sakbay amapan. Kasarita na kapay. Anya? Tapay manen. Anya man ang tibagana. Kat nalpasan nga imbaga. Adi na kung riribukan pa'y. Saan po nga mo ah? Well, sige tot yan. Bayam lang ni Jonas. Ken, sorry at talaga ah. Noowanan panggib ko ang makisindubian ken ko ana. Sige tanyang. Bye! Bye! Simat ni Jonas siya talaga. Ay. Amok ang apudno ni Eloy sa itimbagana. Saanan ang makisinublan pa'y kini Jonas? Sino di kinasaritam? Tauray lang ang pasiltang ay kay tinauna, friend? Niton niyang, friend. Nalagip ko lang na kumustaan. Kat, anda na ibaga na kanya, kadyak magustuhan. Oh, apay! Anya ka di jay? May panggap ka di kendo niya, kandida? Saan? Ni kanu Jonas. Mapani di Amerika, ngam. Kasarida rak kanupay nga muna. Kanya? Talaga di makawawat. Imbagak lang nga rude na di nakriribukanan. Alipatin ako na maminpinsan. Ay, day tatirigat na ti tao, adi makaawawat. Ngunit, awanan rumba nga pagsaritaan mi. Saan ko nasawan? Kasta? Jakilipak, araramidak ti amin nakabailag. Amang tip-tipal iti gura kan sakit tinakam ko. Anagumok iti barukong ko. So ano mabalin? Saan ko nakayat ang makasamo? Well, mabalin matadi mong sangwan. When friend, amangan no makaisawang aklaang iti pakasakitan tinakam na. Ken rumtab ti sugat iti barukong ko. When, nalipat akong ti amin kada kami. Inkarigatag tinag-move on. Ngem, adamot bitadi, mamingga amang reng-reng-reng, mangriribok kanya. Adakan ka magandang iti dayta, friend. No saan mo na kaya takasarita? Awan mabalin na. Salbag, saan ko magustuhan tinagbibitingan tayo? Madam. Akasam, awan pa'y sa nga pulong ay may. Ay, ato na panunod ko, madam. Anya dayta? No at pagmitingan tayo, ipagkata yung matamakan. At pa'y nakasubot ngayon Anya? Madam. San ba't nga tama ko na pagkatang iti botos na jay? Winumang tayo iti merienda. Awan pare ko, titi dayta. Sige, kasta ti aramidin tayo. Agbalon tayo ti ano makbakan. Kita man ngagpaiso? No, awan to pa'y lati umay. Ken, kadagiti waras saya pulyitos yo. Aday sigpit tayo at talo ti ulo na.
Paggatang iti butos na ito. Asan madam, da kami ti makam mo. Oo, sige, sige. Kisiman mi adagos, dagiti pangyawatan mi, nga ipulsada at dagos. Dahito tinapagsaritaan mi kan kumbate Gonzalo ang ninong mo, iha. Nasayat no kasta, papa? Masapol nga dalat tamat ispya tayo iti grupo ni Doña Candida. Nangruna ka ti amuna ni Councilor Eloy sa talaga ti makalaban na iti kinabisi mayor. Wen, iha. Sige, papa. Ay, kaya't kung tiyagin na napanugak. Sige, wagag ni ninong mo. Tamang bilin iti para si imtayo kadagiti meeting ni Doña Candida. Ay, anya nga ro ti plano bita, anak. No siyak, nasaysaya at matlaang no kasaritam ni Jonas. Tata, kinasarita kon. Imbagak kan ko na. Sardengan na kon aring-ringen. Ngam natangkan mo ti ulo na. Sige. Kasarita. Ngam maudin at talaga da ito aguntaway, tatang. Dalabit. Talaga nga ay ayatan na ka. Uray pa'y, tatang. Talaga adya kon kayat ti makisinubyan ken ko na. Adwa rason, tang. Kang runaan ti saan. Apa nangayat. Bueno, saan? Apa naggusto ti inana kanya. Ay. Maikadwa. Awan namnamak itikas jay a tao, tatang. Nalupoy. Di na matakdiran ti Karina. Anya? Nupod nungay ayaten nak kunakmanan. Uray anya kumati mapaspasamak, tang. Saan ang nagpasulisog kan ni Monique? Idi addada pa'y ijay Amerika. Ikan, narigat nagmay saka. Insan, kano kayat na ti makisarita ken ka, ibagam nga umay dito'y balayo, kat dito'y kayo magsarita. Mabalingmat. Panawon ti kampanya, delikado no agsinarak kayo itiruar. Ang mga nota, mangpasisiim ken ka, ay saan tayo lang mo? Sa bagay, insan, nasaysayat ti agsakbay. Ang mga no, adda taon ni Doña Candida amang sisiimwin no mangpalpaliiw ken ka. Adda kalintigam, insan Sheila. No makita na kayo itiruar, nalakadala ang timangiwayat iti dakas. Sige, panunutok pa insan. Adda amasurunak ken kuana. Kapu iti kinadagulit na. Kasta din ako na kanyak ni Eloy sa papa. Saan ka nasar dengan ni Jonas ni Eloy sa aring-ring-ringan? Kasta ka di? Iso pwede mang banog kan kwa na. Ala, saan kang agdanag? Siya kung di makamoy ti data. Nunas ka na balagag ni Jonas sa ramidak. Anya? Da kayo ti mang balaag kan kwa na? Saan? Adabilin ka mang balagin ko na. Sige. Nakati makam mo. Ngam ko ma. Sana may ramraman ni Eloisa. Wen, saan kang agdanag? Siya kung di makam mo. Anya ti kunam, senyorito? Pasyaram ni Eloisa, iti palayda? Wan, kaya't ko ang makasarita sakbaya pumanawag. Anya? Maudin da ito'y. No talaga adinan kaya't ni makasinublan kanya. Talaga kanwa asaanan, senyorito. Dahil tati kunana kanya. Basol amin ni mami da ito'y. Saan ko nga mo? No anya launa iti kagura na kin Eloisa. Ipakita na lata. Babaon iti pananglaban na iti kinabisi mayor. Amo ka day tati may sa arason no apay adinan kaya ti makisinubyan ken ka ni Councilor Eloisa. Ti saan apanagayat ni madam nga iso ti maasawam. Day tati pagsaksakitan tinagam ko ton yan. Taon mariknag apan ang ipatag ni mami.
Tila ang bukod na arik na tinapatagkan ko na. Jonas, Iso aday ito yung ti kaimbagan nga aramidag. Ti umadayo. ano niya? Katamangan no sa anak ton nga agsublipay. Ne, da kayo matgayam, Sir Jonas. Ada ka din ni Eloisa? Counselor? Ada, ngam saan ko nga mo no binmangonan? Tanasakit ka no ti ulo na kat. Super kayo ataya bak. Agyaman hak sila. Agtugaw kayo, sir. Agyaman hak manan. Mabit lang takitaag no nakariingan. Agyaman hak sila. Ngam orayek lang na makariing. Anya? Amangan no ad-ad na nakaguran hak. No masingati pan naturog na. Isumat gayaman deta, sir. Nakariing gayaman. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Pasensya kan. No nasingak ti panaginanam Eloisa. Kinapod no na. Saan ka kumanasangwen? Ngam, diya kaya ti agbalin abastos. Kaya't ka lang amin ang makasarita ko na, Eloisa. Jonas, saan ka di nga imbagakon? Asardingan na kun ariribukan. Saan ka di ang mawatan? Eloisa, pangaasi. Tangay di nagsardingan. Sige, itaayab kas ko ti sakit. Tinakang kuken ka. Eloisa. Awan ka asping. Tinadarisay ngayat kuken ka, Jonas. Sinalimut-mutak. Tinaitaton mo ngayat. Eloisa. Yamapay ngayon ka lang na. Nagulib ka, Jonas. Nagulib ka! Pakawanan na kuma, Eloisa. Baliwag ti agkari. Manupay agkari. Sana na masabsaban ti rumrumsik agura iti barukong ko. Eloisa. Nagbalin ka na lupoy, Jonas. Sinursurot mulatan ti kayat ti inam. Kang runaan ti amin. Saan mo nataktiran ti kunam? Apanagayat. Tasaan mo nalabanan ti sulisog. Eloisa. Idi sinulisog na ka ni Monique. Anya tinaramit mo. Linabanam ka di? Idi pagkasarenda kayo. Anya tinaramit mo. Saan mo man lang ang laban? Jonas! Pakawanan na kuma. Saan ko man narumbay nga ibagakin ka na kituhi? Ngam di nakmat ngamin sardengan nariribukan. Itinaksit. Tinaminanon nga imbagakan ka. Apa nagpagpakaasikan ka. Nakamove on ako na. Inkarigatak nga inwaksi. Alinipat ti amin. Nga mata kamatlatamang ririribukan niya. Kansabay la kuma. Tada ito yan timaudi, Jonas. Pangasim. Nupunuan na patagakin ka. Sardangan na kuman. Nakapanaw ni Jonas, insan. Pagkalmaan mo talaga. Insan, imbes anaklon ko na. Nailiwliwag kong tinapasamak. Sa nakmat nga minasardingan naming ringlan. Saan ang makaawat?
Say kaditi ko na amang ipatpatay. Insan, Puno sa tinakin paayan iti ulimag. Tinahing pagpagina ti pampanunutan na. Iso nga awan nagdumaan dangagi na. Insan, saan na balen? Di na kamat nga tan riribugan ita. No saan pa lang amamga. Makunak, adadda ulang ti utak na. Sikaman mo, tinsan. Kaya't mo nga rod ti makidan na. Wano makiasawa iti kasjaya sitwasyon. Gawan uli ti panunot mo. Nga da mo mamanggurgurakan ka. Saan, insan? Uray awan makias-asawa. Kasi tinakunakin sana. Sanak mat nga ta amatay nga awan lalaki iti biyag ko. Sorry. Nimonik to yung mawawagin san. Sika man lang ti makisarita kan ko na. Pakibaga. Nasakit ti ulo. Sige. Hello, Madam Monique? Ni Sheila daytoy. Oh, si Kamat Gaya, Ma'am Sheila. Nasakit ti ulo ni Insan Eloisa. Agina na kanubiit. Nakaturog sa paikit din. Iso nga imbaga na kanyak, ano da umawag, siyak ti mang sumbat. Oh, napadong nga taunay. Anya ka di tinapatag, ta ibagak nga agkolbak tulangan kan ka. Kwa, Ma'am Sheila. Ada bilin ni Papa. Kuma, ada meeting tayo ti rest house ni Ninong Gonzalo iton malam. Anya nga oras, ta iso ti bagak? Alas 4 ka no? Napatid ka no ti pagsasaritaan mi. Sige. Madmadi nga min tirik na nakat. Ibagak tulangan kan ka. Oh, sige nga ron. Bayam lang na agina na sila. Bye. Bye! Saan namin ang makawawat day ta, Jonas? Agbalbalin ariribok iti biyag ni Insan Eloisa. Oray lang sangit ni Insan Eloisa ti sakit tinakam na. Hey, apay ang nagbalen akas jay ni Jonas. Namanakam ko ma. Masapol nga awatan na ti amin. Ito pa insang katnaklunan. Uray na sakit ako nana. Naskan nga awatan nan. Asaan nga isuda ti para iti tunggal maysa. Ay, sapay la kuma. Tasardenganan ni Jonas. Isuda mo tingagi na ti kontrabida iti biyag ni Insan Eloisa. Ay, kasta nga raw. Ngam, iti dayji apa nagsarsarita da Insan kan Jonas. Imposible adi pa ila mamingga dayji a Jonas. Nalabas law na yan ti kinatangkan ti ulo na kan saan amakaw. Awat. Awan pa panin mita kan Madam ta Domingo. No kasta, aginom ta dawal. Ayabam Nicolas, Anya? kayat ko ti agbartak. Tay saan kong ammo ti lubong ko. Nagdamanan parikot mo niya. Wan, ket basol amin daytoy ni mami. Ni Madam. Nini, apa yan niya man ang tinaramid na? Ibagak nga madamdama. Adan inruar ko nga arak. Nagpaluto ak matan iti pulutan kiniton niya. Ay, ang mga nagungot ni Madam. Awan bibiyang ko ken ko ana dawal. Padasen nak nga ongtan. Tamakita na no anya ti aramidak. Iso amin ti puon daytoy ang mapaspasamak ken paspasarak ita. Pangipanami ti day taton niya. Wa Madam, pinaluto ni Senyorito Jonas. Inom manen, arak manen, Wan Madam, agsasango da kadadawal kan kulas. salbag ket di kita. Ala, ipanmonta kasaritak ni Jonas enton madamdama. Isumot ti sungsong iti inom. Sige nga ron Madam. Uurayan ni Senyorito da ito. Ano nga ron ti basol ko dito? At tungtong palang laang matitibilay.
Thank you, Tonyang ha. Makaungungot ni madam. Inom ka naman Bayam dita. kasauna kando ka no manamdama. Bayam dita, Tonyang. Awanan bibiyang kuno agungat. Jakmutan kayat abyangan nak iti kayat kong aramidan. Anya? Nasakit unay tinakam ko. Sige, Tonyang. Panawan na kamin, kadadawal. At nakanabasit na ba na ni Compadre Gonzalo? Iswa, datayo lata pa itek sa sarita. When, Mayor? At di mo na plano mi nga back out ni Compadre Gonzalo ta sikat isukat mi. Ngam nagbaliwan, isungawanan ti substitution candidate ang mapasamak. Mayor? Asa islatan ti status, confirmation tayo. Sikalata ti standard bearer tayo ni ti kinabisi, Mayor. When, Mayor? Amang hinaggatang iti butos ni Doña Candida. Usaran na ti kwarta na kas makinarya Bayam lata, nakasarita ko dagiti kapitanes. No sanak ngagbidot adalang upat amang suportakan ko na. Ang sa naparikot, tano ipasar tayo iti pre-election survey. Layos ti butos mo. Pwede data, friend. Kat dito iti plano. Total kat manamnamamat ati Compadre Gonzalo ti mga bakan kas mayor tawang kalaban na. Kan si kamat ti bisi mayor. Agresign to madlang. Nga mga lang muna iti siklib na, tama pa nagpaaga siya Amerika. Automatic kasi katagbalin nga OIC mayor. Kahit no ag number 1 ni Monique kas konsyal, isumot tagbalin nga OIC vice mayor. No, iba samit lang iti survey. Adayo ti pangitartarayak iti sumarsarno kanya kakandidato para konsyal. Wen, awanan parikot iti data. Kanuray si ka-Councilor Eloisa, awan pa'y kakapat dagiti mayat amang ibotos kan Doña Candida. Sa bagay mo't kiti. Iso akasalatan ti sit up tayo. Nalpasan titulagan mi kan Compadre Gonzalo. Nakasaganan nga step down para ken ka Councilor Eloisa and incoming mayor. Pagyaman ako na dayta, Mayor. Napigsa ka no ni Eloisa. Talayos ti botos na itinuwayat da survey. Makitan to. Nunaskan ko nakmanan nga ramatek ti maudi apamos pusan. Aramidak. Patambangak ni Eloisa. Ha? Din ba to ay atap no saan asal poten ti buli? Ha? Wan. Jaki palubo sa siyak ti maabak. Aramatek ti kinabaknang ko. Kasano ang makasarita ka na saya at nabartek ka matandawal? Madam. Sorry. Domingo matitakin. Awan matamok ka papanantayo. Wan nga maada ko may bilin ko kan ka. Kat si kamot Jonas. Si katisungsong iti inong. Anyat parikot yu aya, mami. Apay, awan la apulusan ti wayawayami ang mga ramid mat iti kayat mi. Kan pakaragsakan mi. Anya? Timati ngamin kada kayo, mami. Naturay kayo launay. Tila kay kayat yu ti masursurot. Net. Di man la panunutan mo ti karbangan ti sabali. Di nakpagsawa-sawa ni ti kasta, Jonas. Da kayo matlang tinangiduron kanyak ang mga ramid iti kastoy. Tanapaidam kayo launay. Oh. Tila ang bagbagyo ti pampanunutin. Sumardanggan! Jonas, susunan. Di naklapdan dawal. Ibkas ko lang ti sakit tinakam ko. Kat ulitak, mami. Da kayo ti akim basol no apay akastoy ti mapaspasamak iti biyag ko. Anya? Pang-asyo. Ito dyan kanyak ti waya-waya. Maure kinamaag ti araramid. Kinamaag no kinamaag para kada kayo, mami. Ngam saan para kanyak. Taisot pakaragsaka. Nabartekan ka sanon nga mo ti sarsarita. Amok, mami! Amok! Katapno saan nyo ako naan. Ajak amo ter aramidag. Sige! Uramak ti balay tayo! Dawal!
Lakdan ni Jonas! Kasanod na po doon ang ramen na tibalay! Madam. Aja ti! Jonas! Jonas! Pi manadun niya kandida. Mabutang malagay ang makapungtot ni Jonas. Anya ti kulam hepe. Ada uram. Sa dino kan anya ti maruram. Ti balay da donya kandida. Anya, sinalbag. Sige. Umawag kayo ti kanayunan na bumbiro. Bye. Papa, Pa. nanag ko? Uram? Maruram kano ti balay da donya kandida. Anya, kasano na pasamak dayta? Saan ko nga mo? Asino tinanguram? Mabit lang, Papa. At danay baga kanyak ni Eloy sa itay sakbay ang nagsisina tayo. Napan ka naman ni Jonas si di balay da Eloy sakit. Impateng na adinan kayat ti makisinubyan kan kwa na. Kasta ka di. Ang mga nanagapad ang nga gina kat sinalangad ni Jonas ni Doña Candida. Ganapon da yabagad. Karmaking kwa na ritan. Iso tinyawag da ka ni Papa, friend. Di tati pa kakitaan nga wan urnos na nga gina, friend. Wan, panaturay ngamin unay ni Doña Candida. Tauray idi kat nakitak daytan. Idi kabaraan ti panagayat ko ka ni Jonas. Iso tinang tultulong kanya kinang ipilit ki ni Jonas asya ti ayaten na. Munik. Ngam si kalat ta ti kanayat ni Jonas. Iso na nga rami day ti maudi a pamuspusan tapno adaywam. Kat, I'm sorry friend. Gaputa sana kayat ni Papa nga agladingit ak matidi. Napukaw mo ni Jonas. Gaputa dinulungan ni Papa ni Doña Candida. Friend, napanhabas tayo dyan. Kinapunto na. Agyaman at matitikas dyan ngay naramid ta. Taisot inusar ko anang tuloy iti arapahap ko. Angam, sana po nung ngayon lakog ti ayat ko kani Jonas. Oo. Saan ko nga inawat tayo dyan agatan? Nitatang tinangyawatan data tsaka mo. Oh, I'm sorry, friend. Angam, awanan maaramid akidi. Tada kami ni Jay Bagyo. Kan may sa, adapang ni Doña Candida. Ano saan kami apumanaw kan tatang. Tartakas ti mapasamak kada kami. Oh, maawatak. Friend, adamot kit di basong ko. Tasan ko ngayon laban ti amin. Hanggang, saan ko akayat nga dadaka sa mapasamak kada kami kan di tatang ko. Iso ang nagsakripisyo ak. In sakripisyo, ti pakasignan ti puso. Inaramid mo lang ti Rumbang. Taamok, napatid kan ka ni tatang mo. Kan, adawat basol ko. Wan, ada basol ko. Tanagin bubukudak namin. Kanakbali ng amaak. Anang idildal iti bagi, iti tao apulos, adimot mangayat kanyak. Gam, sana bale nakamiri sa konfrent. Inaklon kon tinagpanagan ti amin. Munyik. O sige friend, sabay ko ma. Tasan anan anay ama uram ti balayda. Okay, bye. Bye. Ay, awagak man ito niyang. Iso ti pagdamagak na niya talaga at napasamak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di ka kayam, senyorita Monik. Munik lang ako magyawa ba kanya, Tonyang? Sige ah. Kaya't ko lang tagdamag, may papaniti ura man na pasamak dita mansyon da Doña Candida. Kumusta? Dandanin ah. Naimbak, tanakaawag adagos ni Madam iti bumbero. Anyat na pasamak? Nakainom ni Jonas, kat nagapad nga agina. Simrak iti kwarto na. Kat sinilmutan na nagiti kurtina iti kwarto na. Anya? San adimtang adagos ti bumbero akat saan ko lang amon. Amangan no dimma punti mansyon da. Ayan ita ni Jonas? Pinaturog ni Dawal iti servants quarter iti garahe. Ay, anya na kita na mapaspasamak? Kat ni Doña Candida?
Ada iti silid na. Saan pa yarimwar? Daytan tinalaala na. Baybayan naman nga ni Jonas. Nalaos ti luksaw ni madam. Kat ni Eloisa ti pagpabasulan na. Anya? Apay manan. Anya ti basol ni Eloisa. Anya ti basol na iti apa dangagi na. Namumlatan Ay, sige to niya. Ang yaman na. Bye. Bye! Ay, nalakit din ng paiso na ya. Nalabos mo't ngamin ni Madam Candida nung maminsan. Awan bibi ang kun katakwada. Agpagtitdangatan nga agina. Kabisadok matkit dito ugali ni Doña Candida, friend. Agpadada na. Saan da ang makauawat? Wan nga rod. Yang tidakas na. Sika di pagpupungtutan ni Doña Candida. Anya ko matibibi ang kuy dayta. Natural. Sika ti kapuna no apay akas jay ti papaspasama kiti anak na. Ken? Basol ti sabali a tao? Well, saan ko nga mo? Siguro, tumpalbiang kakagurgura na ka ni Doña Candida. Ay, awan maramidak no kasta tirik na ana, friend. Basta, nadalos ti konsensya. Awan dakas ngay nararamid ko kadakwada. Awan mat, saan ko abasol no nagrayo ken naggusto ti anak na kanya. Ket, inayat ko mat. Ngam, iididay ta. Awanan di tarik na. Naklon kong tinagbanagan ti awan kaasping na panagayat ko ken kuana. Agpada ta. Naklon ko matan tinagbanaga. Lipati ko na namin pinsan dayta. Ket ti panagserbik ita ti ipamaysa, friend. Kunani Mayor Solomon, awanan ti sabali tatang. Dayto yan, ti bagbagakan ka, Eloisa. Ang mga nuad dadakdakas pa'y ang mapasamakan ka. Gapo iti daytoy asinaragmaw, anak ko. Tatang, man na nga asin ni Apo Diyos. Katya ka din baybayan, tanasudi ti panggap ko. Wan, angam, ahin na. Kasanungatan no napuruan da kayaw. Anya pa yan tinagbanagam, anak ko. Isudan na kiti sumungat ka kadwa. Mana! Masapol nga may batong balde kaya ti Madam Candida. Candida, nagapay pulis mo sa ban. Kanya. Nasayat no kasta dawal. Yang Madam apay lang. Agad Madam. Malakasin ka na kiti bodyguard. Kan tao na may Solomon. Timtang na kiti pulis. Pumanaw kayo ditan, aglibas kayo. Awan Madam. Kumamatayan na dyan ngayon, Luisa. Awan Madam, sige bam. Bye. Nagsaya ato na matayan na dyan ngayon, Luisa. Tapos na awanan ti parikot ko. Anya nga tati pakaragsakan na unay ni Madam. Kasla ni Madawal ti kinasarita na. Tanangag ko nga imbalikas na tinagan na. Anya jay kunada? Nagsayaatan no natayan ni Eloisa. Tapno awanan parikot na. Anya ti kayat nasawa. Nagalwad dagiti akinarami di tinayjay. Saan ko ida mapakawan? Oras nga dapat dakdakas na napasama kinanak ko. Katawan sa bali at udwag. No saan ani Doña Candida? Mapanak i ospital. Katawagak kiaunan baing at Doña Candida. Pasurot ti sa iro. Tabali ang lugan tinakiluganak, Uncle. Ay, Diyos ko. Saan nabali, Uncle? Saan nagrabe ti sugat dan? Nila ang insan lito, ti grabe. Ma'am ko naman ti doktor nga stable ti status da. Ay, akin aramid nga ta iti daytaw. Kunada nga election related dayto, Uncle.
Kahit nasawan, awan sa bali nga akin aramid iti daytoy, nusan ati kalaban da insan iti politika. Ay, ni Doña Candida lakit day. Kuna ni Mayor, paimbestigar na husto daytoy. Talaga adakas day jay ataaw. Makarma ko ma. Dandani nga ro den mauram ti mansyon da angkan. Kumusta ka, Riha? Naimbagdadamgis lang, iti abagam ti sugat mo. Uwan, Papa. Yamin ni Eloisa, katititakyag na. Sa nabali, te paimbestigar ko na sayata ito eh. Kaya't nunas ken ngagkidawak iti Provincial Police Headquarters iti kanayunan na polis. Aramidat. May declare ko mga hotspot, tapos saan na maulit pa Papa. Basta i-report ko na ito eh. Kaniwaragawag ko iti media. Yung masina talaga ti atapin niyo. Sino ba'y kuma? Awanan sa bali. Tikang runa nakalaban ni Eloisa iti kinabi si Mayor. Nagtakas lakit ini Doña Candida, no isot akin nakam. Di na maklon nga abakan ni Eloisa. Dahil dati ka po na. Desperadon na talaga. Awan rumbang nga pagdanagan niyo, amay pe. Paimbestigar ko ahos to na ito eh. Ay, asino nga tinagturad anang harabit itikas jay. May sa ti maatap. Taday tati kang runaan na motibo na. Kuma, awatan dati mandato dagiti umili. No asino ti kayat da amang ilidar kadakwada. Gusto kayo. Ulitan. Kalma kayo lang. Da kamin ti makamoy ti daytoy. Karaman ti anak ko iti na disgrasya. Na imbaglangan ta sana napakarwan na. Anya kumati maganap da. Iti kasta nga inaramid da. Saan? Apan nakaklon iti pan nakaabak. Pride. Dagita ti kang runa na rason na may pe. Ay, makalawas pa'y. Sakbay ti eleksyon mayor. Kasanaon, nuulitan damanan ti inaramid da. Ta saan daan nagbaliyay. Kasi tinakon-akon na. Da kamin ti makamoy ti dayta. Ken may kan da Eloisa wenno iti si bubakalag grupo iti seguridad. Payasak tito duwa Mayor Solomon. Adda ka di ebidensyam? Saan daguman ngaglinno ko Doña Candida. Kinalaban na ko ni dinaramid yo. Kadno niya ti panagan da ito ay pindasin siya langan. Anya nga ro dita? Narugid ka ba da makitang ngadang Doña Candida? Saan mo amaklon ti pan nakaabak mo? Agpada talang. Anya? Aramid mo ti kasta, saan ka di? Doña Candida. Sige. Padasa mo ti mangkundinar kanyak tay butak-tak ko ti kinadakas mo. Aramidam! Nga masakbay ama aramid mo na ita. Paipalod kan nga mo na. Anya? Kasi tinakunag. Dahil tuyan ti may sa kadagkala na bindot mo. Tinangkalaban kanya. Saan ka mabutan? Sige, di ko nam. Saan ko nga ramidan di magak? Paimbestigar ko amin na negosyong. Kahit no'y pag-arop mo, ama aramid mo lang tatikay kayat mo. Kas itisigod. Nagpindot ka. Di nakotbot ngan. Oh, sinalpak. Anya man nanday ito nga awa. Oh, ni Hepe. Apay nga awawagan nak. Awanan, Mami. Saan kayo pa'y anabut-butusan? Awan pa'y la eleksyon. Ngam nadadaan ang tinagan niyo. Anya day tangay bagbagam, Jonas. Da kayo tikang runaan a suspek. Itinapasamak a panagtambang iti convoy da Eloisa. Awan pa managdag da. Election-related tinapasamak, Mami. May sa timotibo tinapasamak nga insidente. Gapot sa saan nyo ang maaklon nga abakan na kayo ni Eloisa. Maibasar iti sorbay. Urayan niya tararamidan da. Saan da ka mabalin nga ako saran? Awan lusot yung, Mami. Naglawag ti amin. Naglaka lusutan. Iba kakla nga ramid damat lang na iya itap no mapadakasak. Anya? Saan ka diapod do ti kinunak? Agpapresko nakmat. Iba kak akayat dakla nga tinagaan. Iso nagaramid ay ti drama. Tap no mapadisimpati at itao kadakwada. Kan mapadakasak. Kasta lang na ita, Jonas.
Anya ka di damagam ganyak, Jonas. Si kati matalaklaunay ni Mami dawal. Si kaman ti mangibaga kanyak, itipod no. Pudno ko na. Wan, ada ka di pinaaramid na kada kayo. Nga, Anya. Mapandan, dawal! Wan, madam, wan. Sige, Jonas. Tanawang ka bay. Sige, ngam saan tapay analpas dawal. Agsarita tantupay. Sige. Adalakit di amo ni Mami. Itipan nakaambos ti Convoy da Eloisa. Nukas to'y laan. Nasaysayat sa laangan apo manawag. Kasanon no may sagmak ni Mami. Saan ko akit ang may sagmak ni Mami, Tonya? Oray kastoy ti mapaspasamak iti nagbatan mi. Unmat Kababa inti pamilya mi. Numapanagnakan, anak kaaramid iti dakas. Nang runa iti pan nakasanop ti Convoy da Munik kanda Eloisa. Sino nga tati akin aramid, iti daychay. Saan ko nga mo, Tonyang? Isong agrobatak. Mapana ki di ospital. Uray di nakayatan ang makita ni Eloisa. Kastamot ka ni Munik. Sarong karak lang ita. Saan da kamat nga tanga abugang? Awan mo't sa bali panggap ko. Basta kahit ko lang nga maamuan. Noan yan, ti kasasaad da. Kahit ko lang nga maamuan. Noan yan, ti kasasaad dan mayon. Nasayadan. Mabalinda ko man ti rumuar ngam imbagak ngayon ton bigatan. Ada ka din lidag iti pulis. No sino ti ada iti likodan ti napasamak? Saan ko gamo no may kalangagal ala iti impormasyon para iti suspek. Apaborken kuan winwan niya. Concern na klaang mayor. Tauray kasi tinagbanagan ti relasyon mi kini Monique. Saan ko matakayat? Nga dada ka sa mapasamak kan kuana. Diretsaan kan Jonas. Adagang kan masagtan ka. Ngam ti inam ti atapag nga day tinikodan tinapasama. Kat saan ko ang mapalabas na ito eh. Ti makunak mayor. Numapanagnakan anak basol ni Mami. Awan sa bali ang makunak. No derumbang nga ikaroon na ti dosa akatukad ti inaramid na. Kamusta ti saritaan nyo kanibi, madam? Siyak ti kang runaan na may sakadagiti atapon da, tas siyak ti kalaban ni Eloisa iti kinabi si Mayor. Kasi kung kano iti survey, dakkel ti lamang na kanyak. Kat? Ibaga, ngawad ti kastangay na rabit ko. Imbaga ka numabaka, awan na sakit abakrang ko. Ngam kabaliktad tayo tanging bagayo. Natural! Apay ki din nga ibagak tagpaiso. Ngam uray ko mano na tayo tayo chay nga Eloisa. Madam. Amumatawal. Ada atap ko asaan nyo ngayon paiso tinang patay kadakwada. Katkas itinakunak. Kay-kayat ko kumanatayan dahil jay apur ti kararwak. Madam. Agawitan. Ada tao nga awaga katsapay ko ba. Taiso ti ba kay patong paliti kayat ko ang mapasabak. Tawan sad ti manamnamak kada kayo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.